Znači, ako znači, i zašto sam promijenio ime u Riša, Driša? Zato što svi ljudi govore kao, a ovaj kopiraš Cileta, ovo, a ono, i onda ono ovo. To, čekaj, gdje mi je Mka? Kako će? I zbog toga, pa sada ćemo promijeniti logo i to ćemo za lako, a klipovi su nam najbitniji. Znači, nemam svoj cilj, pošto ovo mi je prvi gameplay, nemam cilj. Znači, nikad ne vjerujem da ću stići do headshot, nikad ne vjerujem da ću stići do 100 subscribera i tako to, ali trudit ću se. Pokušat ću što češće da izbacujem klipove, to možda sigurno znate, a brava puška. Ja mislim može ona Rafal. Ne. Tako. Znači, rekao sam to, naprimjer što sam želio. Ovo je bukvalno uvod u naš kanal, znači ono tutoriali bez, da kažem, bez mikrofona i to je čisto ono, tad sam se zajavio, ali evo sad mi je došlo na pamet da ono, se malo potrudi, ako me ubije sam botina. Neće, nisam botina, haha. Znači, to je to, ovaj gameplay, nadam se da vam se sviđa. Vi, na primjer, znači, predložite šta želimo da snimamo, ne morate to samo za subotu, nego inače. Kako ja te... Hedera! Pa nisam imao ni metka. Ubit će me. Kako me ubije? Znači, to je to. Igrica, ono, meni se svidjelo, pokazao mi je taj gost, što će biti u subotu. Predložio mi je nju da snima, ja sam rekao, ajde, evo, snimi se večeras gameplay, pa ćemo da imamo što ćemo snimati u subotu ili petak, kad već to bude. Znači, bitno je da će nešto biti. I također izbacit ćemo jedan smiješni klip na temu kako popraviti miš. Znači, neće biti to što zaista mislite, nego ćete vidjeti i sami. Gdje su ovi, brate? Ubi me. Znači, vidite i sami, nisam dobar u ovoj igri, ali znači, to je to, vidite, i dosta ono poznata igrica preko Steama i to. Zabavna je, ovo je kao neki Half-Life, samo mod, bukvalno, ali imate vide, skinete, normalno skinete, ali ovo je kao Half-Life, nešto tako slično. Dosta i to. Znači, ja, ako, znači, vi? Uraj, sam doktor, koji sam ja meni kralj, koji sam ja kralj, koji sam ja meni kralj. Ovo mene podsjeća na Max Payne, ono kad skačka. Možda i vas, ono samo. Ali lik me podsjeća na Al Pacino, znači i mene isto tako, pa sam se zato ja namiljen nekako. Headshot, znači ovo je zadnje runde moći. Ali ovaj će lik, i njemu head. Znači to bi bilo to za ovaj gameplay i pozdrav. Znači, lajkujte, šerujte i subscribe i to je to.